Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Jirang Organic Agro Farmer Producer Company. Kabalong ka kenhun jong kinong rep haribhoy sepngi. Kabalala ban penpoy ya uso nyam tra sya Dubai. Menta ka kenti kala seng saya ka karkhana. Kabalatip kum ka Meghalaya First Aseptic Pulping Unit and Mandarin Sorting, Grading and Waxing Unit ban penmi ya ki umso balai pujat. Ya kani ka karkhana bala syana ha ka sinong jirang. Ha ka jinglut ka bakot shiklur sanphulang la plipad ba ha ka sautarik unailur ar pusan. Da ka menteri ka rep karyang ka sorkar jela. Ka Dr. Amperin Lingdo ha ringkat ka jiadon lang jong UMLA ka Jirang Constituency. Uba Sostines Sotun. U Deputy Commissioner jong ka Ribhoy. U Abhilash Baranwal. Ka CEO jong ka Jirang FPC. Kakong Ibalahun thank you. Ki Officer ka Tanat Agriculture, Horticulture. Bat kinong rep na kathan Jirang. Ka Jirang Organic Agro Farmer Producer Company. Ya ka bala seng house nam ar khanyo. Ka pediang ya ki marep na ki nongrep kum usonyam tra kakan uso turun using bat ki wei ki jaj marep bat lingba ka jingete along bat ka Lulu Group International kala pensuk banshalan ya ki marep syabar kari India. Come Parani this side. Come this side. Come sir. She's cutting her own part. For making jam, juice, and candy, marmalade, so we can use with this aseptic form. And how much are you producing? Actually, in a day, the capacity was 1.4 metric ton, but the ratio was 3.3:1. This is a bag, ma'am. Yeah. The pulp at the end of it. So this is attached to the machine only. So it is at the 120 Celsius to get heated. And after that, after sterilization, it goes inside this. 20 kg. Aseptic. Yeah. How do you spell that? Aseptic, without harmful bacteria. Aseptic. Aseptic, Ah. Alright. Which means Without it's harmful free bacteria. of septic. It doesn't in 18 months. Yeah, and then we are Shelf life. shelf life 18 months, and then also we are NPOP certified. Yes. Good. So we can yes. So the pulp, huh? We explain in Khasi also no problem. You speak Khasi? You're a Khasi boy. So I know you put this inside there and then you create a pulp. Correct. And you just let it drown in there. Ka solkar ka badon ya ka jingai ka bajingai na ka benta kumno banla ban kintiu ya ka jela ka jungi Hakene kesnging iwan man sakhi hakabidei but
Kajing Play Ya ka Meghalaya first aseptic pulping unit and mandarin sorting, grating and waxing unit Hane Hapo Jirang constituency. Ngasoban ay ka Jingkublay ya ka Jirang Organic Agro Farmers Producer Company. Nado i CEO Nangja i Chairman Jongka Jirang Organic Agro Farmers Producers Company Ringkat bat ki registered farmers Iba lingba ka jingtresh tom ka jongpi Ngilayos ngo Bat ngilatip ya ka jingtresh tom ka jongpi Ya ka jingtresh tom jong ka company Ringkat bat ki nomrep baro Bat lingba ka jingtresh tom ka jongpi Kaba ka sorkar kalayo banyarap nakabenta kane ka company ka Jirang Farmers Company hakaba pilala ban pintulun ya ka kam ban pinkintiu ya ki kamrep hakane ka area ban nga sukmet nga susarong iladi hakamo yos ngo na ikong iba thank you iba ladepan pinsngo hake bidei bat kajing penmi ya kiliki so bat usotrun so nyamtra bat kiwe ki jakso bat hakaba nakaliang Kajirang Farmers Agro Producers Company kalala ban pa yakimar Ndai tang haka domestic henry haka global market. Kani kan nangla susu ban ai men sim. Ya ki nongrep ki jongi. Ki badon haka ni kathain. Ba ki nang treshitom haka kamrep ba ki nangla ban pinbit pinbiang susu. Kumno ba ka production lane ka jing pinmi. Ya kiso kipai hakaba kum kinongrep kum bakalong menta kador kapa kinongrep kakum balaptha kakum balapentip menta pilanang yo kador kababiang kadi ketika kabu bakalat kalenti nakamenta jompi kinongrep baro hakaba pinang treshtom ng 3 minute haki kamrep ki jongpi tiang ki shang jong ka yin ka sem jong ka rumpei jong upon kasi kara upon jong ka ni ka ri ka beit ka jongi ka bangi khot ka mai kahalia hot ka sarkar le si kampat la ban biang not ke phi na dong shadong rei ko nong rep beit jonga hakani ka por Iwan hakmat jong pi ban pen iya pi bahaba pi testa pi don gamon pi atre lang pi asnok ti lang don ke ai ka ba omla banle pinget ya kata pinget na em ya kata kajing em ka jongi kasulong baik kumta. Go sarkar, hale ayu. Akan lay di ong day. Di pertanding hasurok for election. Kanikin kaday kata kalenti ka baka sarkar jungikan pen iya pigi nongret. Hato, por papibat, yung tumok hiu. Ne pi bat ya ka wat ka jong pi haba pi prat ikiling ka jong pi mudur baka sarkar kan wan lang bat pi hasenda ban ya prat ikilom kiwa
Ngimla mangiban le kata. Day mapi. Kaya kata kapenta jong kasarkar. Kasarkar kan syuaya pi. Kum kini kita kilat kilenti. Ya tho yangi kaya kecenge jong pi. Pidang kamayo. Pisidan kam tang kapisah. Kapisah kapan pisah saya kecing em, kecing mut, kecing perkat, kecing ya keni, kecing ya bishni, kecing ya hiu dam tak kata kapisah. Sikam kapisah kasorkar kan ayah pi kinong rep. Iya tadi jong pi intray sikam min ayah pi kaskin. La kon penbiang ya kaway pakaway kalong yin kapaday kalong yin jong unong rep. Balay pada kinong rep ikwa banmi na lakisnong malisyong sasor banwat kampiyon. Yo jing nantoy kata jing nong piyon. Pinlong saw tao. Slave. Yung nong to nakasi slave. Umanaw. But ini kong. Iba na hun thank you. Ublay ba ito nga? Kabang akaw jong ikakamhe, kabang akaw jong nga. Pinang yakwa pa tanya long piyon. Kaya ka mapikwa ong yangi. Ngingi day ka sorkar ka pasngap te yapi. Pitaray kinikikor machine. Kiday tang banteng ipo iping ya kanikalong. Sans pa jan reus pa ut kinong rep hang me kidon kia tray lang pitaray ba ikong thank you in one siya kakper jong pi banyarap ban prat ya kata kakper ka jong PM ya prat ba pi ya kakper la jong napilami untuk so wan ra siya ni raspa si yang way sipun don ba ay pi praspa sipun kunong rap ba jonga tosi yang si alaki jong kikita pinga man le kata tim si tim ya kasarkar kale iyo kan kita kasarkar pi tim ni pipini ganyangi galanti shano pi kwa man le kiniki officers si hajar mo ipi paro kiniki officers ngamnay danyo kerting ngiyong kata ka organic farming kabamod yung kata dapimyo hiyo yuriaban te paho hakikper jong piban ni sibon jor pimun kata kaday kababahaban le ngi ka sarkar ngiyong eno yuto yuria let pai siya kinong menrim kibaprat kibathongi kijor kibatay ya kamet kibabha kibay snam kibay mensin kibay jing emmi kikon kitin kipateng kibadwan piyang o gute sarkar ka basnew kamay yangi ya daway yuria haptet takablak taong mapi kinong rep kikwa ingi banyale ayu hatong ijus ngap menti kay kata ka 19 what is that 1917 kay kata ka po number pijukon tara kikti na kani ka kamra tanga kani ka pandal kanungot pipon ya ka 1917 rakti ibay duem kato number ngibo nam ta jang no nam ta minister nam ta director nakapenta jang pi hapapidon ka jing to pagtit ini lembah ka to kaput so sustenance CM Uklem 1 siya sinong jang pi bandan ya ka CM Connect program ulawan na yan ulawan himot kapasok yung Chief Minister ban por ibay i-block ban led ban snap yung kajing kajong pi kata kinang ya haram kiyong alay sarkar bakla ang seret katay sarkar bon na ikitay ikambaha pila test si kita mata pila test si kita tiyo jing yaram
Siliwati kita gibalajok pag ini election. Pito ay gisa. Nong rap pa ijungi. Ngin ay te ya piti ay kapapidon kam. Ngi kwa na pitang kaway kakulang. Try shitom si. Hoy. Hapha iki kun. Shaki school ba? Shaki sorba. Banwat ya kajing nang kajing stan. Kitang lapas kelas 12. Pilih kendo i MLA, piwan kendo i minister ay lo nakakampiyan. Nakataka pido tiado den mo pigi pa kikme kilong shuwa kiman shuwa. Pi hapray mo pi. Lada kani ka minister, ka syakri, ka jongpi, ka bakla. Ay kenyang iheeng bakla. Udisi udan hangni. Kamadam kadan hangni. Bara ni dan hang ni madam makhim ni dan hang tai kini ki officer jong pi hang ni khman ye thok ken yang ni pikwa ayu kai kapangi haple pan pan khlan ye ki terpeng jong ka jing kamai jong ka yen ka sem ka jong pi ngatarai pat don pi tep na pi tep ngala long MLA la bun snem Santali election nga majok. Pingin niya nga. Oh, gijing kena rugi bersyirkai. Syirkai kan? Adi, wow. Wow, ki kena bangi ki batok ki batuk. Ha? Lasay saya pulih kerpang ya kakot kubor mo. Bag hindup yo jing tip syatang kata kajing kena jong iya nga. Kahaykot kala aya nga ka judgment mentakas ngi. Kani gali kasni ka mga men palan ngawan siya po dirang tangan niya ship pentalang batida ka jing kamen ngadaytang ka syakri ka jongpi kong thank you akror siteng kata ka bang akong kalapoy jan reus pa kita ti farmers ki don hakani ka organization ka jongpi long nem long kong Bapin shimno nesodno tang kendit nakataka alklur panyarap ikiniti farmers ay kataka CSR kapangiong timpareng kaingan ay kaliang mga pat yakiway bangandala nginle yakabaday banle Chief Minister ulat mo banwandan lang bat ni bat pi akong kanay kapor. Banyak kemen lang bat pi kita kinong rep kibadan bentalang ha kanay ka project. Nray nakidaw kibamlakyar Chief Minister udon menta sa Delhi. Pitaray ulit jungo pertay bat ulit enjoy sa Delhi. Ulit panyasad nakabenta jong pijong nga ya ka GST. Banpet kumnong nila. Banong ya ka sarkar kami. Ko sarkar kami kijat benriyo jong ni kilong kijat benriyo kubantang situnod. Smobha sarkar kami. Ay yangi kijinggon kam. Bat ngan ya tho ya pi. Ngaman sywa ngamde yan bipire. Ngari kongres. Masyong ho opposition liang persyasan senem nga sajakat. Wak tang wisurok tenod rumyo. Toy lilay sa tigiskin jong kiba per kum kiskin nam takilong ying kiba per. Nray kani ka sarkar pindaong sa kumnuru. Ngila persyangkat mana titip kajing persyang jong hato kabyang. Kila pun kre yang nga ka speech ba drong ha ban flow mat jong pi ban ong ngilale kata ngamongi kita ngapok ban kre ni pi maruay to pi kinong rep to nang pentay si kariboy kadai kari kapakiblay kila kerku kerpang hitip ya kata hitip bet kat babet unsay so hakinig ilong. Day na lang ne. Mga ngawan
nakasor nga di MLA lain kramalki. Siya kadiyang rutang gibuilding, siya kamon rutang gibuilding. Ndali ngay. Ngri room siya, tung room dan jakasyo. Bidang day kibriu kibaubleu yada. To ay nga kata kakulang hangni mentakasngi. Bapilay thai siya kiying kisem banong na kumni. Ayu ngale mga nakabenta ka soka. Kilaman ka rin ni kata. Ne pinong gani ka soka, saka ay kan ayang Rengyong ya pito ay kalis chong piti kwa ayu. Ban penkiw ya kakamay kakaji. Kajing yo, kajing em kajong pi. Ong yang ngile.